Pola cukup ya. Yalah. Mingat dia kelu ke badan nabe. Minta pada kelu benteretan. Ting teretan serba beda. Ting abe kerokingannya mah beda. Pula kan nak kita angke beda bi pula tatangke. Bumi palang telu. Ayo, Ada gajah kita, Kak. kok panas. Ayo mari lagi buka lagi panggil jalan. Ang bulu rok di mana ya? Ya. Lemah lete ke apa deh ya? Mari. Mari, ayo. Lagi apa paling? Tahu ya sebarang kok meremas sama bagi bulu Kak. Ini bagi sama sana apa? Iya, beda susun apa? Duh yalah. Ku tak tangan le deru. Sepah kerokeng sot kelaksonan di tas beda setaknya pelekanan ke sengkok. Pelakeng pula tangga beda ni ngak deri ya. Duh kan tepat keteretan pengkongongku kaki cong. Kaki jauh. Iya pak. Kaki nih. Thank you, Pak. Tajuk nak tajuk. Sehat pagi. Alhamdulillah Ini saya. kan dia letakkan sekolah. Apa ni? Iki anu. Lele sebarang tak letin nah. Lagi sehat ya Pak. Dua. Eron pak. Aduh jauh. Berderok kau dia. Si ayah sedang lelaki kaki di ibadah sepersekik banyak nak. Ambil lele sebarang pergi kaki jauh. Saya kira rokok Pak. Lakar kewajib nangkok Pak. Menurusan masa nang kake, menghunga kake. Benyu ko pen kok dina kake Pak. Tak sebelum petang ben kiben je Pak. Kata pen kebukus na kake mulai kok dari ki kene irabet di kake Pak. Iya jong karo. Pak kun dendak ngibak melolo kaki dek remah. Nih binin Pak sama lagi saya beli Pak. Ini kawan seansur jadi Pak. Aduh, inilah kerangkong nak ya. Mi bela kelu kaki jong. Cek karo beda situng bah karo gengannya modi itina kor le beda semun gejin. Stak be penyongok sekali kan kok. Tapi kenapa Kak? Berapa sayang ki? Iya nah alhamdulillah beres. Tak lihat meletan pole tangan. Njak ni kan mari becet di berin do nak. Kak, pula beri apa? Tekuk terus sikut tekuk. Iya tak lagi Pak. Lu kakak tak entar sekali nak. Ada jong, iya tarik berin cek sekecek roh. Iya geng karo mau kulentar jong. Bah karo geng diberi do karo. Saya bentar karo sangkolan melolo nak. Tahu beda rem aku kakan. Iya gak saran.
Ini kok apa dia pak? Lah mau dia nak. Ya aku yang angkatku deh. Apa jangan tak ada toron nak. Ini apa pak? Aku apa dia? Dah mak. Alah. Cik ngunin na sini boleh pak Oh iya. sekolah. Iya nak ya. Tahunan dia nak ya. Iya pak ya. Iya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ish. Ayo. Rul, lebat Rul. Kaceral. Tak iya Rul, Tengah ada ya. tak iya. Lenjer. Kaki bah langare mo loloral. Kita ada biasa dah ya Rul, jangan koreng tane Rul. Tapi mun tak ngare apa kan apa tang sapi Rul. You can karoral. You bah tak terus ka tretan ro jereng tretan kaki soki. Tinggal ke bah ngandeji. Terus berharap Rul. Incan cau caroral. Munring tak andir yang kuptade bi ori. Bahkan bi keluarga de tibi de irwa. Ia mosok kaki kenta tahoran. Cek ring sangkolan kaki benali andre tak pada. Lebih banyak anale. Iba gendeng tinggal tu kaki ral. Iba tak langal lagi kalkum. Harap Rul. Bentar menolo kaki pat jebut songot aja ya. Pah pedong colon ni mana tak kata mandi. Tak menolo. Haji mau dikebut yang nak kena. Aduh, ya Allah, ni panas telu. Biar segera keluar lagi ha. Lu tang tretan gelek ro. Minta nyapa kan kok tayo. Apa keng kok dina? Pon lebih nyaman ni kata bang sengko. Jabun make keng soki. Belekan na oleh sangkolan dari pak. Aji ki ibu datang hak nangi disa. Aduh, yalah. Cuk keng ngepak ro boleh. Bede tak endos lagi ya. Sepatah atanya dekanan katangga bede naga apa. Aning mun ka ale congo po ko naga keng yemben na morol. Cuk dari sangkolan boy. Cuk abe karo keng sangkole tanah duloke. Aduh mun ale. Mun tak sebereng saya sangkolakin tanah tunya sepokon sebereng mun ale je bipa. Nderenjan nurul ro. Mun reng tade dari lekar pit. Mi pole bele tatangke. Jaringan keluarga tibi ria tak ngangkep. Aduh. Ikan kelu kakek pak. Ikan kelu kakek pak. Kakek minta adil kelu ke sengkok ha. Telu mun tak pakalar karena kakek je pak. Hei, Apa? kok mang kata? Demak ah. Pergon saran. Marun burun. Di parlo. Marun burun antar kon sahral beda apa? Di parlo.
Cuk beda bit maren sengone nak nak andem nak aji. Sekecek karo. Asur. Iya, terapi kita lihat sepeda nih coro Aku sekecek. sepeda maren lekas sengone nak kanaan. Cuk atur cuk kali tengkal. Toro apa kok ada kah? Apa gua? Kak, Mika kele. iya kak. Aduh, Sehat ya. alhamdulillah sehat. Kami purna. Ya ada, kayak nggak main kerong. Ketibi. Iya ketiga kak. Dia meminta teman keromaan kakek. Apa yang ntar nada sejarah tak sempat. Kataan nih sebarang ngare apa. Iya bah ada iya kak. Makanya ada remai Roma ada rusak jurung guru benih sapreng tuan kakek. Ya aja sekurian tari mau pagi bikole. Sekut apa nih saya kontra ke Roma kakek tak teman tarik gua. Kayaknya Pak Sakeng. Lu apa? Iya nja kak. Sering makai ada remah ada roba kunreng tuan angkok ben kakek. Tapi sempat tak sempat harusnya sempat aki. Intaren maju. Tuh gua bahaya temu mate. Ya apa dek? Cepat sehat lek. Sebagai usaha congok melolo lek. Kakek beja napa sakut sengudeen. Ben kakek tak lang palangi manja bi Pak. Apaan sih dia manja kejeng aja. Iya tak iya, lu taruh masa kakek apa? Sering lah pada beri ya. Kakek tak milo sanggolan, sering pada milo. Benih gunung kos milo. Oh, dua apa kakek me lah bentar melolo. Sambil maju kok ben kakek reng atretan. Coba ada iya. Coba ada iya kakak rengnya. Pulau akan tadi bes. Ini semua lol. Ini kok mulai kak. Ya besar kena kebeli rokok deh. Lah kiba. Kau tak perlu pesan kakek. Kau bedem kerokeng beli rokok. Iya lah kak. Udah sehat kak ya. Iya. Ini kakak mata dem datang ling. Ani ngujak ngene nasi kene. Telepon na to kok kita marah karo. Telepon na yun. To kok narek kelo sa ngene. Tahu nom. Cek dengan Sahral setiga ya. Cero aube sengkok nom. Tayangan lambe. Ubah apa jong masalah jong? Ini bisa ubah sahran lah. Dia bola marga sanggolan ronom. Di paruh tek bawadah ada iya. Iya. Can pan kaki mendeji jong. Jarang sangkol deji ya. Benyan kaki sangkol ini. Nomon sanggolan banyak nangkok nom deh. Ipatot saharan lah. Ijilingakin kebadan saharal. Ingan ruah. Sedangkan kakek tibi agak andi ya ruah. Pas bi kakek ngarah pula tayo na gena saharal lebih kakek. Ibeni tek na gena nom. Engkau tinggal ntar deser, wabing kau ijuluin beser, tak teman anda Sahral, tak perlu ketang beser gua. Jadi yang saya kata kok nom, tegok sampai atau karan ben orang atretan nom. Marga nemi pun sangkolan, todus engkau nom. Iya bener kakek dia. Margan kerok yang sangkolan pas atau karena ban setretanan. Iya,
Ikan lekar deh iya jong kebanyakan monreng tuh warita anu apa tuh sangkolan kena foto ya kebanyakan lekar lampu tokar. Tapi deh ibain lah. Tini bi kaki sehar lagi ya lo malom. Kau saben tak depan kaki tedun. Masalah sangkolan dia. Ben muni besa-besa ki lekar lah ced banyan kaki ngaraya. Iya nom. Tini kau saben tak depan masalah dia. Mengkurang masalah dia diki. Tapi pan kaki berde kecengkal lagi ya jong. Pan kaki wah. Saya kerepot engkau ji nom. Bahkan ebek tu pembagian sangkolan rengko atahnya kepa nom. Sidin kakak rese edim mak. Enkan apa de ruah saya kuno ngenjaan de ruah. Engkau ruah mare ngebele kepa nom. Saya ngapa ya? Mun urusan sangkolan. Saya ngak bagi rata ke ketantretan. Takut sampai terjadi ya de remah. Mun urusan sangkolan, orang ngatukar margen sangkolan sampai acaruk sampai bener mate. Aduh padlang nom, padlang. Inilah kau sentar ke pandainya, mengkoreng masalah deja. Kau bentar tibi ban depan ya. Kaki lepas tendang telun jelah. Kini cak tokaran margen sangkolan di setelah tanan tu di soreng. Iya mon kok deh iya nom asli nom. Terus terang nom. Mun urusan sangkolan reng kota arep nom. Takut sampai engkau ratokaran. Apa boleh ben saharan? Takut engkau nom, saya nggak boleh kepak ya. Peranta tak harap, engkau teh beri tak harap nom. Yang penting tak sampai aing ran. Todus kata tangke nom todus. Iya. Harap apa dia? Iya njale. Lo masalah sangkolan de remah. Pelabi kaki tak bagi rata ya. Penakanan. Jadi kau tak bagi rata. Kami apa lah tak bagi rata je de remah de jena. Ya, senyan sengko saharal derua suatu waan lebih luasan lo pikirnya. Benja menurusan sangkolan dia. Kau tu berata. Ben kebanyakan apa le? Masalah sangkolan dia. Ampo aperian, iru buru nanti lah aperian buru kaki lepasan dia. Jadi apa kak? Tadi bencana kau groji. Siapa datang nak anak kapi. Ini terus. Tetireng tua berbijak. Cek tetireng tua secara kocoran. Cek berbeda tongkak, cek berbeda deh. Deki polisi abelak. Sebibi kaki bahasa Latina. Cek reng mun karep nak potoro padele. Tocun retro mupung areng tua. Ken kadeng. Ike bedaan setak mabisa nak potoro wah. Imi beda tongkak beda ya. Jadi tentang nak anak kapi. Benda sana kau cukup atil lah. Atil dek remele. Tidak kira pikir telun bi kaki dia. Saya bagi kaki jong, saya itok bere, saya sabar. Aru di laku bi kaki, lebagi kaki dari rumah. Terus rumah saya dinari di siapa pak? Imun pebengkon deh nak, engkau tegeran kaki. Tini sa akhir mereka dengan kaki. Pak! 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 Pak!
Kaki cong. Apa nak mira gorakan dia? Tajuk. Berapa cong? Anu Pak, engkau denare andi parlo ke kakek Pak. Dia perlu apa boleh nak? Engkau tanya sangkolan ke kakek. Sangkulan sekemma cong. Cek kok mari bagi kaki. Iya bener mari bagiin kapi bi kakek Pak. Cuman je rasanya engkau kakek tak adil Pak. Minta adil herma cong. Imi kok cak adil Pak. Cale bi kakek berinya benyan Pak. Tanah tunya sebarangnya pamewa mun ale bi kakek Pak. Sedangkan sengko bi kakek. Engkau rewak bi kakek Pak beri tanah dulu ke karo Pak. Belekan di taman di sebarang bengkam merono. Kok cak adil kakek. Iya orang adil dek herma cong. Tak lebih biasa nak. Jadi kaki sewaktu lebih luasan. Dua apa kakek Pak? Mipah beda sangkolan dari yang milih satuan sengoden. Bila nak foto jadi kutu bagi natil bi kakek Pak. Cek milih sengoden cek benih satuan. Marah nak. Saya baki minta suara dia. Engkau repak anjong. Engkau lebih tahu ketang anak. Dua apa kakek Pak? Bener kakek tanggap Pak tangreng tua. Karo cek kakek sebagai reng tua dia peratain dosa Pak. Miko cain tos kakek sebagai reng tua. Kakek tuh mana tanya ke tangga badan agak apa. Sedangkan mun ade kakek, kero takkan benar-benar madem bi kesayan taren Pak. Kero kente itu lembi kakek. Engkau mun setia Pak, engkau terus minta sertifikat tanah boleh kakek Pak. Abelu jong. Nengeneng kakek. Jong. Hari Pak, Arya karo saya kebutuh seko dan nare. Abela jong ada di Nengen Pak jong. Kakek kita nyetain tos di reng tua kakek deh. Nggak ada kakek. Jong elah jong. Kakek Pak. Pak entos di reng tua. Buka kakek mun sate. Rory saya itu toko deh. Dia mun setia pada tak kalah saing sengkok ke tangan le dong. Beda apa deh? Pak, Assalamualaikum. Aduh, Pak, ada apa kaki Pak? Ya Allah, ya Allah, siapa sih Pak dari? Pak, ya Allah, Pak, ada apa kaki Pak? Bisa apa kaki Pak? Siapa sih maten kaki ha? Aduh, dia siapa? Ada pun saharal deh ya. Tidak siapa kaki sematen Pak, sahral bakun Pak, lagun sahral kaki Pak yo. Duh, ya Allah, tidak sahral aja apa saya kapol ah. Boh, dah mati punya biar aja. Apa mati nom? Kau daerah apa? Tahu mati, mau beri lagun sahral sama boleh nom. Jauh sahral deh, jadi kau mari ngocak ke sahral lah nanjong. Mati yang kupan apa? Mati nom. Allah sahral di kuat mati nom. Iya, mar kedung kedung soreng. Bantai kau cangko, cuma kau yang tukar sederetan nanti cong. Bila kita ikut kau cangko bi orang cong. Bini, cuma kau yang ngajak bersederetan nanti. Terus ada orang medari nom. Hari dah iya cong. Apa anjing yang cek jelas saja mati ya? Jadi mun tak mati nom, kau sedih lagi nih tengah redung kau gila deh ya. Jauh sahral aja bener lah kon sahral dia. Mun bolang kau kepandai mari ngocak cong. Mun sanggolan reko tupu loros ndin kake ndin sahral apa andri ya cong terus terang agak abela kake cong sahral lah derwah
Pelainin bipaan. Tinggal agak daripada remah. Iya nom. Bener masalah sangkolan dua apa sebab tele mata pak. Kan bener kan lagi nom. Kaki dah iba ilang toro cek mangkat jong. Hari tuduh soreng jong. Kabe na mong krokeng bola sa acarok bentre tanan tuduh soreng ko ring bini jong. Apa anda relatinin mayun mong krokeng guru sesakal. Diki mayu dari madara. Apa anda latinin jong wak mayu. Mayu apa anda latinin? Ya Allah. Cek ngerjet ongku sahran dia. Engkau mari ngocak ongku mun kapan teh jong. Aduh, Cong. Kakek nom. Tujuh nom. Lu, Cong. May batam pa selain teman dia kaki dia remeh, Cong. Pan may bahebaten bi kaki, Cong. Hah? May bahebaten pan jika ngarap pa. Judu mete paten na nom. Cari nga bagi sangkolan dekat atin nom. Cong, terus soreng, Cong. May bahabola kaki, ha? May bahabola. Bagwa orang, Cong. Marga ngerokeng sangkolan stainless nin jika kesetakar dia. Lu cari yang kaki rajangan dia kaki. Arah apa mau nyari tibi? Cong. Melele ke peng ke bayap nom. Lah. Arah kan apa to? Suka jangan apa to? Saya kan laknak juga kaki dia, Cong. Kan laknak ongku kaki mau juga dia. Dua apa kakek nom? Mereka tak jatan aja nom. Hina cerono romo krokeng mereka dia kakek nom. Mangkana pare mate paten nabi sekko. Cep pare taatil sakan. Mi ko caatil pada dia nom. Ting rajab ibri sebereng nom. Tanah ibri ce becen nom. Sedangkan sengko nom, krokeng ibri tanah duduk ke belekane taman sebereng peng ke kapi nom. Cong. Du ring sangkolan, Cong. Tulus soreng mun laga dari Cong. Maten reng tokeng karena sangkolan, Cong. Dah juain ke kira. Melita krokeng road ben kakek bu sibu tu kaperian setretanan ke kira. Ontur, dia. Imun awkom kakek awkom. Monta ontur tu kau pedil di dina kakek ontur ke Malaysia. Berapa kan apa tu apa ngupu kakek Cong. Mungkin puduk pun apa. Sebab geng-geng tua ada kerepaten masalah sangkolan, Cong. Bukan orang kakek Cong. Minta coba telur kipan tu lagi mata ada kakek dia aja. Ontur Cong tulus raja, tulus raja poro Cong. Toko sampai deh, Cong kaperian Cong ontur baca ontur. Ya nontur nom jadi natang Roma nom. Lihat ontur Cong. Kimpet hotel tema apa das cira ke dia kakek. Mi pas dus telun ha. Cek geng masalah sangkolan, puju nongku kakek dia aja. Lah Cong. Pak. Apa? Pak. Aduh ya Allah. Apa kok yang begitu ya Allah? Apa kok yang apa ya Allah?
Jong, ya kapi dia nak tu leh. Baju dia nak. Ya, beli cecen. Cak atau karan le seteri tanan ya. Alah makan, beli cecen. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Apa cak kalau kongkok kapa ya Allah. Ya Allah, memang sampai kau mati depan ya Allah. Ya Allah. Seorang dan koba, ya Allah. Seorang dan koba, Allah. Apa kau minta kematian apa ya Allah? Ya Allah.